International Women's Day wi ringkapa shalam midalay. Ochot saikoro ang yung ngavasera. Jina maram sada jimiksyo ng seng lala. Ngatan thangwi mathala sakmayda paning khangasak ningay ningpun laya. Achu March wi darik jishati ogatwina International Women's Day sada mayonda khalay hila chiwang pabama. Paning bay kawai 1911 li European countries li mataylak ina Austria, Denmark, Germany, kala Switzerland li shunao mayarnao zanglaga mi million aka langda haklak hai rele campaign zada shunao bingwi mishun payat miya gaji kharjan lay. Now da hi 1975 li United Nation na March wi darik jishati International Women's Day sada kamayon mang maningla National Holiday sada mayon kawaila mayami hawa. Hi mayon da kalewi ka kaladva. Shunao bing lansin rin lenga green kala yari rinli vashunglak aina athe mathe ka hai thojan khala shok da masot kami zimikshona. Mga khwilak aina zada khale kadeu khare makhaila shunao saikoruli saklak aina khwida kadom kami atumli machut kami kala leigishi kajidei simikshona. Lang maida shunawi ningkan layada paning khang saka simikshona. Gender equality and equity kajihi tangkhul wi awo ayi na zatna gasa ngashan ngapai kyang dharan shunawli deu maida kapaning hiya leisa phalunga. Hi parathang aina thaya Shunaw para haira jaka dinpa guinaw maday sang haira da ningli magben pongshok da zimiksho panga dang shar sasay da hanga. Ka mayarnaw para haira jaka may tulung maday sang haira da ringgapawi wang shini dang shar sasay. Zingum gajunga tuyaira jita salala gajigita shimkurli gajigita longnaw li hiwi ningay leifuya. Janjam sada shimgurli shunaw na lairik temay salala. Lansin wat kahaywi wang shunaw li ngasam ngasak haylaga. Mathem may lala mayar naw li tam ngasak kahayla lay. Adumli kadom kahayla lay babama. Hi gender equality kaji, equity kaji maning tura. Ka gender equality and equity kaji hiya mijang masala ngaray chada yang sang kami kaji li kahangna. Ka ari idumi society li kanini hi mijang salaga mijang masala nganingda kale kanini hi wi alungli idum ringda lay. Hi wi maramli ina Barack Obama wi aprevu Michelle Obama na kahangji hangaye red kahay malay mana shunaw na awi ningrin wasungra jaka ana hangay da kale hi bashunglaka da paninga maramma idum shunaw kajungka kahaka odbamli nganingda lay. Shunaw gajung kala shokra dalay. Mayer naw li dalin kale jita da shunaw li la laya. Ka mayer naw na kamunga patriarchal society na jihawda. Shunawi thangmet awar naipum gahay lay. Hi shimkurwi society wi kala long nawi takhanar na. Idum na shajing gaja janjam akhalaya kapung nawi janjam. Kairewi asali sana da magakui thada. Shunawi dwili dwina da makui mana gajihi kadonga wiwang maning salabay. Kadonga wiwang mamashung salabay. Ka jida ilala higada janjam lay saya jawda shunaw li yang gadyaw shunaw li matay kami hila lay shondale idum society shimkur ngajay sa jaga higada ningjuk hila ngajay plungra nawili kamatha sagshap kalay thada kaday wilila layada gakwi jitaran raygasang jingri gahay kala matay gasang rara gajihi shitsanga. Kalada nganing kui kawai abong kachungka layda layra. Ka ijajang kalada na tuilep makui ka abong jina thanwa kawai apam malay samara. Kalada na decision gakui hi kalada nganing kui kawai wi kamataya shongfuna. Ina karjan aka paning unga sakngay 2012 li Malala Yousafzai gaho Pakistan wi shunaw akana. Pakistan li shunaw bing li lairik tam nga sakra da khangarar wiwang Pakistan wi Taliban bing na ali satat kawai sai ali marlak aina satsawa ka ana ngahangay ili atumna satat ga jilala satat pai ka iwi ningrin ji atumna masatat jarmana da ngahangaya Pakistan na awi otsak theimida 2012 li zingum phanga wi aina thuilaga trada truk we alungli leida khale shunaw sai goruli khalem aina lairik tam nga sak rag jiwi education bill ji maya hawa da hanga
2016 li ogathuina Nobel Peace Prize si Malala Yousafzai limia decision khui laga ningrin jiwi lungli khang ningwi wang ana society li khang je khwira ka shapna gaji hi awi mirin otsak ina theikhwing sakte lei jine idum shunau bing hinala I sala grada tuilap khui laga ngning ka hai ji daran idum bangsha praya kapaning ungshung samphanga gaji hi theikhwing sakka embrace equity gaji hi kachung kha ina khalat pai kha hi ili hanglo ja kha mijang masala fugaphin kadom khamida khalat chok ngai migumo wi khanga jali ijajawina jekha saklak aina khui kadewina jekha pai meida ga khui hi leikapa kha khaladali saklak aina ga khui thada khalada wili pangshap awar laya gaji thada shunau bing wili la laya da saklak aina khui laga mijang masala kadom khami hi International Women's Day wi ningrin akhana da theikhuya mi hui mazangla ngarai cha da ijajana sagate athi shuda apam labai atam labai otpam labai chika khami ngarai cha da aman khami khaya gashi leigishi gijite hi simiksho hi matai la kahaya ningrinna Ogudwina zingum kasangka mayonra hai salala idumi mibingna International Women's Day week ka khalat mathaila kachung khalat leiba bama shunali kajibat otsak salala idum ayin lo mathada mathaiduda mangsung kharala lei ngana klei psychorally shunau idum psychorhi aman saklak ka hai ngakhai khang ka hai awar thangmet pangshap placer gajami avavuna kachi hangaya idumi ngashanna shunauli teumeda ka khui leisalala oguthuina khangalaga masot mida khalai mi ngasadale ayin lona ningkhan mi haya rujumnauna marama gender equality kachi hiya fundamental human rights ngasai kaji gatha adama khali tuisak kasa tuidag khui awawu kaharawi naumayarawi aina rara da ngarai sai adam khanga jewi lungli jigitha khalap khai shian azingli idum mo okthui mana okthui fuga jilala ningkhan hauga jilala chinawi pangli lei nana ringda khalai mirinji jotnai jida lekha nana tuilap khui laga khangning tergar sai red mi ga hai malai mana nawi ningrin ungshung saksa jakha ningkhan nungli okthuida laya jakha ningkhan masam bangrar la leida khalai shunau bingjili panggatingwa misa ramnau saikoru ningkhan nungli okthui thada shunau saikoru lila okthui nga saksa hiya idumi constitution na chichu ga hai ain akhana hi shunau bingwi wangmang maningla kha longnau society kala idumi church re sangmai khwai wi apong kala jingri aina okthui khwai wi shimphungna